everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Anyat masidangay, nanang. Oh shit. Naitaman na A higher train fare? Nagprito ak itiikan. Yeah, Kan okay. nagpinakbuta. Oh, we have a Karne choice. ngay, apehang kayo nga nagluto. At dapat tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sida ak. Ado ti kanak no karne ti sida. What are we really gonna do if they change the prices of a train ticket? You can't Ang not sida take ka the ba't train. itiikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anong kalukluk magda. Ang diet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta Instead ka. of March, Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpanpanta siya ito nga pamagi. Mamati considering ka. we're taking a different one. Sino ko mati mailawan magking kangay. Awanay. Babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend Really, ko. just the other option would have been Makiasawa ko to. iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka ano, nakasagana ka na makiasawa ara. When ready ako ngam uray hantan sa pay nga kasar niya. Ang boyfriend kan girlfriend tapay lang. Na-enjoy yung tapay ti kinabalas ang kan kinabuerta. Kadwa na. Kan maisa. Awan pa mo lang din nakasagana busbusan tangan kasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere. Awan tabasit mo tila ti sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya. Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Anak matkiti nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Ha? Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Ni, apaya nga datakil, kilo ti damdamagan nyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom. Ha? Ay, kwa. Idi na odi ang nagkilo ak. 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayet ak basit. Ha? Ay, sus. Iti kasta pambagil. Agkay dayet ka pa I was ilay. either waiting on this train. Tata, I didn't realize. tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. It was either this train or walking Agbalok 50 more minutes in, since the sun is already Nasaan setting. ka may bagay iti anak ko iti kasta lang I thought it'd be nice to take a Pasensyagan train, ba but no ka? geez, it's a couple more Saan ka minutes. kumaamaw po ba, Iwan? Yung ipagbaklan tagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ka? This train is gonna be Isumat ti full of fun. kinakuktong ma. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas to iti kababagi. Ha? Apaya nga problemahan nyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay nga ron nga bagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pa kutong akto, tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tangag bagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon dagdaye. Ay, wen. Kasano nga ara? Jak mutin ka ba ulan ti maisinakin ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngem, di ta pa'y mo't nagkasar. Amangan mo agungat dananang tinitatang mo. Han,
Taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod ka dakwara. Nga agnaagad akong dito'y balayo. Bueno, ijay balay mi ti pag naidan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agiyan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Katala, sika nga ron ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay. Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapay nga isut agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw I stand behind people. Aday jay silid da jay anak mo. You know the concept agin of lining ilan. up for things? Ay, nagloko ulit I ang don't know anak if that's a joke or not. All right, Anderan nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, at damat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo, tatang. Ay na. Ay, bayam ani arat yung mga ngaramit iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagi jay. Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa The yara? lining up is on Awan specific experience ko iti parts. kasta See the trabaho. doors? Ta saan ko They stop at ahiyang a specific dagita? place. Anya? Saan ang If I lined up in the middle, na trabaho? there's no doors. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto See this line? Aginaw, agwalis kin literally aglaba. what it's for. Uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapili? Di na kanu kabaulan tinadagsan at trabaho. Saan siguro nairwam Ay, sus. It's only just one Tangay. stop, too. Nagtakarod sweldo ng aglutaw. Kas kada aginaw kinagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutung nga road. Ay, kasanuday tangay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag day jay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna tagmaneho. Katsuron na. Ang mundo pa'y ni Ara, isunto lagi ting. Diyak mag-amot ang maniho pa kay. Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga ro dya tangay? That's it. Kasano nga All I maadaan just tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Diyak amot ang maniho, bakit? Uy, anya magdatangay. Han mo nga amo dag construction. Han mo nga amo dag maneho. Han mo nga amo amin. Anya lang ang damom. Ag-in na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan, bakit? Marigata ng amin at talagang nagtrabaho itinadagsan. Ay, agpalok magkangamin Mangan kay ti adu tapno lumok magka. Agpapiksa ka tapno makatrabaho kay tinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho, bakit? Iso, pasensya ka lang kuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin Ara. Inakman kiti agpasada tani awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay. Hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data.
Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho itinadagsan ni Jire. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong. Dato'y tricycle ko tinex. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit aganya. Arkilain kan. Tamasikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kut tong kangamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadaak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay Jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulis ka abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito'y kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara ngagdalaws. Ngagdalos ni Ara, sinsinan. Ngem ni Jerry, nakaurnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, tawan biso na. Kan nasingpit may. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang iti pila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Isa nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo di. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. Kasta. Nagbakasyon ka lang, Daytoy. Wen, tama ka uma mo ti jay lugar mi. Makaboring ijay. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data dito. Yep. Kat ipulong data kadakwada. That's gonna happen. Ada kaliblib-in ko nga maupo payak. Apay, sadot ka di?
Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Yeah, Kaasi ka ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? My mate Ay wan, baro ka pa uno ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngem, itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta, adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Suri nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas ti pakiasawak. Hanga dumuras ti biag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Pagawid to ni lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagibalay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo nga ibagati kasta. Wana, tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam ammo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan nga pampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyak balin nga ipagmay. Ay, wan, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay, wan, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha?
Da kayo latan, ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ka, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan no masyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta, ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. It's not like we hang out every day, Anya. but maybe. Nagregregatak na dyan kwarta. Ngam insugal mo lang. Umay ka man. I'm sure not 100%. Mapantay dyan sila. Talak among titusam. it's just Kapo like iti that. naramid mo. It's just that time of year, I think. I don't think anybody has like the same thing. Ha? Ay sus, apay akas na tilangam nga imayanak ko. This guy know y'all don't Apay want anagado somebody ti else. Don't know kamuol your favorite tarupam. game. You know Daan him. ano ka? Mala sobra There's kan. no other answer. That's why. You Di can ban nangaranak yourself. ni if it's another Ramon. answer. Nakabasulak Second namin frame, kanya na 200 yen. kasto'y matante Want na to see ramin it? na. Original armored core? Naisugal ko ngamin dya kwarta me. Anya. Mabutang ako nga Never agsubli mind. kanya What is na this? nanang. Isungasi This is a na ako whole ni movie. Ramon. Sininaak There's nga actually rod ni a lot of the Ramon 7-Eleven kat nagawid Dunkin' that akon came out. iti balay Yeah, I ni. keep running into Kasla them kayat there. ko But I, asubyan like, ni were they Jenny selling them in nga the 7-Eleven? mapainak matan nga agpakita kan kwa na. Ururayak Pretty ti cool panagsubli Final na kanya Fantasy 4 ngam with saan the ko na extra nauray thingamajig. aging ka na damag kulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat Harvest eleksyon Moon, na man. I kinda naadal want ko this, iti but it's daytoy the best akakadasak of them, kat some masapul gaya masuruan ti makontento games, iti that's adakan nice. ka. Nulakit ti It's not a tasan ka terrible makagrabyado iti sa bali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na nobyo, it is what nagsapulag it is, iti man. sa bali kat adala nga rod My anay sang favorite maka. streamers, anyone Ita blood for still men laundry, single that's just aklata mean, tawan dude. matan mauray kung agaran What is kanya. myself, yourself? Nga moray no kasta naragsak It's just aklata. anime. Dagiti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigay mo ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Sir, could you look up Big Truck, Alex? You ever heard about Manang Operation Rainfall? Bianang Fan campaign? Only just recently found about it. What is Ay, a fan sa- campaign in the World Si War II era? Mangpet gaya manipod abroad di I'm kayo confused mau. of what you mean. I've never heard of it. Nakita No. kayo. This is a Asino PSD agayim dirt? ko, tata? What is Ni Melay this? ah. Dirt complete and dirt showdown? Gayam ko ko day jayon. This is kinda nice. Nagkaeskwelaan With a kami cool la little iti elementarya kan high school. Ngamsaan ko agayom. Those Japan Ah? exclusive ones, isn't it? Agad kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Kung Operation saan, Rainfall. No, isa I ti can't say kanayon I've nga heard umay about niti that. balay. No daw okasyon diti lugar tayo. Na kayo Fan akanayon campaign. So you mean tagkuyog like a iday. fictional campaign? Idi saanitan. Apay, I'm confused. nadaka ni saan yaw ang nagkinaawatan? While we Ang continue, dabaso na I kin have ka, two Wagyan unaw. Land too, by the way. I gotta get rid of them. Tsak kaya tikas jak klase ti Double tao. bought. Palangguan. Kan feeling back nang. Nintendo Wii era. Oh, Walang gwadaya. Kat saan may nagsingpet Operation upay. Rainfall. A fan campaign. Napakong But what do baba you ni mean fan Milay. campaign? Like a video game? Kan may Like a sa homebrew talaga game? mo tabak nang. If you say Tabimbak campaign, nang I'm hindi thinking about a nagapraw. war campaign. War Dakkel nga gaming, may tabletop pisuldo na gaming. di That's where my abroad. mind Kas goes. caregiver. Wii, World War II. Kas tama, tagwarwara sa damag diti lugar I'm tayo. very confused now. But Anya I'll let tamo yung you, ay. you're probably Ang mga slamming nata away illegal at nga your aramid keyboard, na ready Jabron. to Iso nga give me matuti the most kwartana. interesting and righteous Apay aya, akasta ka. explanation. Look how cool Kayem mo pa imot nga ron. Ay, saan ko nga ruda na gayam day jay? Talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun. Nakaraman labasit, limastugan. Masurona. with a family. Agparti tayo na Film and streamer favorite Ayaban one. tayo dagiti kalugaran That's all tayo. that's all I'm Nakailiw hearing. kung ti makibanding kadakwada. Talk about other Ay, shit. kawan na anak ko.
Mayat Twitch.tv. day ta na panunot mo tanay. And the second the Adaw stream ti goes mangdamdamag offline, ka. you're gonna go stare Basta at the wall makita da. until I'm Sikat live isang again. I know, it's been a kadamag da. rough like 2 weeks. Mailiw da siguro kan ka. Kailiw Fan ko mat campaign nga for ro din Xenoblade. dagiti kalugaran tayo Oh, that's kinda nanang. cool. Nang runa I never dagiti heard about it. gagayim ko. Inak man gayang pasyaran ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tinday dyan? Saan ko nga min a I friend meant the iti other film. FB? Nay, apay ngay asaan mo Come on, friend kat gayem mo nga raw. I don't watch anybody else. Friend Right? It's ko like mat cheating. amok idi. Ngamjak man amok. I'm joking, Kasaan by the mo't way. ikan? Anya? Just to be clear. Makikita yu ka din ni Aisa It's like nanang. cheating, guys. Anya trabaho na itan niya eh. Awan samit. Addan sa lay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti Well, board the exam. section is kind of doogie, Wen nga rod but it's a nice hard off. It Mapanan really is. ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o How many bumakay. PS Vita are Alangarot these ka sa rong stores? karaktuman Are day di priced agayim high? A lot of them are. nanang. The thing about the Vitas, my friend, Aisa, adda ni Melay no di double tabar packs. ko. 9,000. Damdamagan I na wonder ka. if that was a good price. Adda We found chocolate a double ngem pack na. today. Anya, See, here's my thing umaylag about the pasikat Vita. day ta. Di wala alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lang This is your average Vita. It's a good example. This is your average Sayang Vita ano section, diyang and any alagan. random Sabay one that I nagdakkel. pay, Ay, basta di pick, wala there's alaan. going to be some random Itad anime na shit. kadang pada na And that saan na pretty much sums up the nakaadal. entire Vita for me. I'm not Feeling saying mo, there are no day ta good games babae on it. mo. I have Killzone for it. Wan nga rod And that's it. Maybe Islands is good. Nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abi maknangan di It's another gayim mo. just anime shit. You Wala. see what I mean? Like all of Iso nga these Vita imay tao games. may naipasikat dagi nga They're all lahas cheap. na. Ibagayo ta na sakit This ti is a ulo. Dragon Quest game, Nakaturok so ko na maybe yun. this one is good. Anya, Awan lang ganas ko Dragon Quest makisalita Heroes? nita. Amok to mga lang umay my experience nakpasikatan. with the Vitas, it's all anime. Nalalay They're all nga mo just lang nga miswa. Idagis the eskwela most kami pa. garbage. Siyak, timang pakpakupya kan You kwa know, na none of hindi. this looks like a fun Pasang game awa for amin me to nagrado play. na. Kan may sa, nakaadala, Like nga all jokes misungay. aside, so Awan na I just ilagpas don't care na. about the Vita as much. Nagpatinggal iti second year college. ay wala niya. Ay wala. Dude, it's not just weird games. It's just also just the most generic anime. Saan shit. nagaputabim maknang nakakundi palastugan. so I Tanangat kinda nga just don't tumot care lang nga about it. dayo You're ti adal skydiving. ko nga misong. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay Like, nistorya. I'm sure there's great games for the Vita. I'm not denying that, but Ay, sayang. Kunak no it's so makaistorya ti saturated gayim with ko. crap Kailiw ko that nga I just ninin don't ka. care about it. Nasakit nga minti ulo na. It Isa just doesn't pasensya seem ka worth na. it to go through Ala, all that. sana balin na nabitang. The PSP is Agsubi ang different. I tulangan feel like the naman. PSP has a bigger, Ewan. like, I don't know, better, Umay like, kay to iti overall balay inton library. There's bigat. still a lot of Tagluto garbage kami on iti that, too. pagsasangwan tayo. Apay, asino ti There's Mega Man birthday. 11. Didn't we just have Mega Man 9? Kaya't mila ti agpakan. This is the newest one? Nakailiw kayon Comes ang with an makabanding amiibo. akakalugarak. Also, Kanwan Sunfade. gayam. Ibati ko to'y chocolate para kadakayo nana. Ay, sadad, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay, Anyway, that's the thing about bawal the Vita. nana. Yeah, we're gonna be Won cheap. nga rod, may parit kada kami I nga have a hard time gasawa. finding good games Kandi mo ila kayat ni Aisa. within the Dadadao lang piles of ipon na. garbage that it Ag has. sakit tingipon na numangan iti kakasta. Yeah, Iso Sonic nga Sports agyaman for PS1, aklaan. PS2. Yeah, Palasan there's a lot of digital games that are really good too. Agasum, day jay akin na palangguan Like na ngay anak ko. overall, it's just kind of. Awan nag-birthday, ngam agpas kanda ka no. Makita yung tikasta akin na pasikat na. Which sucks because it really is like a Agrararamanda. better PSP with a better Nakaigam screen. dala iti basita kwarta ngam limas tugdan. And you can play PSP Kastala games on nakaraman it, nga right? niya. Kad, mapan Not ka. sure how that Aha, works, but saan? maybe digitally. Itanyaga po. Agbibisina kaya. Oray siya, jak mapan. This is all Aday vinyl. tanto man nagpapaapal ti aramiden da. Crazy because, you know, gaggle with Magsarsaritaan cute nyo girls on the kitang cover, agina. the 7-inch. And Taon these na are literally kumayad just ang someone's grandma tabibig now. yung agis istorya. You know what I Anyat mean? liblib I yan don't know, yaw. but Damelay abalik bayan na. it's Agasum modded day for ta. emulation. Yeah, that's what I hear too, but is that really, with all the options that you have for emulation these Di days, kayo is that really where you kitagyaman. wanna go? Is this a Para mananda Beyblade and a kayo ti hamburger? katastis will do na ijabraw. Holy crap, I need this. What Ngayon, is this? It's a dangar, Beyblade ba't and the yan paraman? cheese is the Beyblade and it's a hamburger. Kasjay at imayat. It's Amuna probably a ti Kamen agiparanaw. Rider related thing, 'cause that's what this is. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras Another iti one. pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre Which ang Kamen Rider had a makalis hamburger? kabakan. Because that's like my Tiyaw favorite. awis na nga raw.
Di kay kit mapanay. Mapantayo kit day. Saan kami nga umay kini Aisa? That's your grandma? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla ba si titinawadwad a kwarta? Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. Nay, Hey, here's kaya Papa. kasta ti panagsasaom kat gayam mo day jay. I wanna... Di yuman sang kauling Oh, nga how do I get pagkaday this out? tagayam-gayam. Oh, here we go. Dagiti lapada ka di adal, Not bad kan for nalaing 3,000 ti gagayam ko pocket tatang. Agraraman tumulaang day jay, gawan na Sumayaw. ilugpas na kurso. Jack pagan, ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Amoyo mo't, adi adalak. Di adal kang I think it's one of those agpaiso ang rider's belts, istambay you ka mag... Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak tinadal ko. Kundi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapintas sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo ng mitiday jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulagatak pa'y. Apay aya. Pampanunutek ngamin timbagbaga di anak ta. Madlaw na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minan. Tatunggal agawid, agparti. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agi parano di ti kwartana. May siya ka may... Imbes ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambag? Katagpay sumo nga min dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyon ni Melay. Ang napintasan ti biag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngem ti kinabaknang. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngem da di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan ba? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laan tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada kano aramiden na balasang ka. Iswa saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, wait, mayaten balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal samot ti chocolate kada kayo. Anya bawal? Saan balasang ka? Mabalin. Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigay mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang. Di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Tak
kundi ited da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno ag parang lang ado te kwartada. Kwarta na dagita, uy. Dakkel mat at talaga ti sweldo na iya abroad. Ken nagistorya ito'y kanyak. Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, ag ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti kolehiyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga palan jay awan adal na ngay. Ay na, Daytoy ti tanda ng aldo. Napimpintas to nga amang ti Biag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka di mandanagan ta umadani naman pasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkal ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglukan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't melay. Adang amin ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutam, melay. Kaslada na unaga pampanunutam. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa, mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan ko na. Ngamkas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan ko na. Timam na itipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan ko na ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biag mo. Iso akas jay. Mapelo siguro. Ta syempre, iso adi adal, saan abing maknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayam ko kanyak, nanang. Nangato ti pride di gayam mo. Iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak, nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kuana, anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubli ak manan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulong kan agsinakit. Dayta ti tandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment?
Asino ti kadwa nga agnag ditoy lindon? Siyak ay sa. Ha? Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pala dito. Tama nga no, mabuteng kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kaano nga ron ti panagrugik nga agtrabaho nga eh? Sana narumbang agtrabaho ka. Ha? Ni? Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo? Saan na masapol? Tadyak kayat nga agbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad ditid ko akwartakin ka iti binulan. Basta, ayatin nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kinkwana. Tawan mo't ka itso-itsura na. Kas laburangan. Oh, apaya nagbigat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawon na itaan na inlab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. O ita mo nagiti dadakkal mo. Ala, ay, makamuditan. Uray ta dumagayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti ropa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't langan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pa lang, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka nung agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige, tarumwarak. Inak irwar ti impawid na sweldo na. Ingkarim ano aklonan ka, itag mo amin na kitawag kan kalindon. Abay, anyat kayat mo ay sa my love. Isurunak man nga agmaneho, tay katangan na kitilugan ko. Abay pa lang, katadak lang ang ruta na driver mo. Kanadamot to'y lugan na karamatan ta. Tapnod daw sa rin agawin ni Jay lugar mi, ano kas diya makaawawit ha. Ay sa, madisgrasya ka. Nang narunak at long drive. Narikat na awang kadwang magbiyahe. Nawa makaawawit ka. Ibagang tagawin ta ano. Ha? Ay sana. Saan tapay lang agawawit lindo. Kapapa na makita ni Jay lugar mi. Saan mo nagwa? Abangan mo yung nagdalaon ni Jay. I-unfriend ko dyan last to nga ngayon ko. Kapag kita ang mama. Saan lang nga iso tagpalpalas to with the social media. Agi pusak mamay. Pretty nice view. Agtugawak kampay ide di driver seat tilugan may kanilindon. Tapno kampay ide, siya dagman maneho. Pagkita ako man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindo. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintas ngem kas di itsura tinubyaw. Oho, orewawan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at iti kwartam my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. O itam nagiti dadakkal mo ah. Ay, sanon. Ornungak lang ang tititid mo. Tanwagawi na sa akong to idekan. Ala ah, waka There's like no ka my staff love. at the Di station. mo man. That's awan crazy. trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Masla masadutak mo't arumwar. Alan italaan mo. Anda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito eh. Well, Ang mga here we are. nakapukawa. We better not be stranded out Alaron, here. magrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shadescope. You guys wanted the countryside? Well, here we are. Nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi ah. First things first, lock into there's two thrift stores that Adatan we di gotta di go to. Let's go to restaurant. the book off first. Ikata mo na tamas They're kan pretty close shades to each mo. other too.
Kasano ang makapangan ka no It's nakamas literally ka like man. down the road. But Kan where was kasano the ang G? makitam ti ka ng ngay no naka-shades ka. Also, where's the bass? Walang tumot ngamin nga Gotta be i-take around. out talangan ti Guess kanan we don't ta. really have to care much Mabisinak about the bass, but marutan. Mangantakit di dito yan. Nasapulan ka man lang. what up, Gel Banana? Doon, aba pairo. How you doing, Huh? man? Amelia, This countryside apay nga has this daka dito. tradition. Let's hope this book off is Pangasin, pretty good. di ka agis skandalo dito. Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki. Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap sa Survival stuff. Adda na kaibaga What up, kat Nemo? inted na tiladawan nyo I don't know, man. Iso nga ang buk. Seems like there's only one road and everyone is on it. Anya, Amelia, One of anya those ka kadi. places. This is Pagawit kan golden. pangasim. Look at that, it's Asap beautiful. kakit di talaga. Mountains and Uray stuff. sa dino a lugar ti pakaidistin mo. Adda lang ta babae. Thank you for the prime training, geezer. Welcome back. Thank you, man. Lindon. Kat sikamot a babae. Thank you, thank you. Appreciate it, man. Thank you. Kamot. Appreciate all you guys, man. Thank you for renewing your prime for another Ay, month of kalendo. Agawit 4am laundry entertainment. mga yabak iti pulis dito. Sige, sige. Promise you will. Agawit ang arutan. Oh my God. Provide you guys a prime's Ah, worth of pingay. entertainment. Pinanawanak mo ta ni New Lindon. video on Wednesday too over at Pinaybayanak YouTube. dito Don't yan. forget about that. Sapay jak ka mo It's a ti good one. turturungak dito eh. Hopefully Awanan pa hindi siya. Linuko Y'all na know ka. the algorithm likes my thumbnail. Otherwise, I'm gonna have to go redo that. Ay na, si kamot gaya man ako. Let's Kaya gain at di mo least some imbag good chance from the ang city. agawit kagaya Yeah, man. the air is nice. You know, I like air. Ala, Especially sobrang ka. fresh air. Ang It's nice. apay ngay akas na tila nga masimangpat. Kan tarupam. Kasla na sugat. Diyak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di inururnong ko akwartak. Diyak mat ngamin amo ti But yeah, turturungak no, we got all kijay. the connections up around. Anyat So ibagpagam. Di ka we'll see what maawatan happens. na nako. Ay, kinapuno na. Sana ka There's a book off nagtrabaho. right around the corner. Nga mada na boyfriend ko And abak there's a nang. what man around the other Inururnong corner. ko tinintad na Maybe we'll akwartak. look out and we'll get Nawadwad like mo a pile na of day good jay stuff. ngam. Diyak ko nagsubli today's ti been pretty dagusmi slim pickings, tamabuto but that's kiti asawa na. I think a lot of people figured out about that. Asawa. Saan abaro? Saan? You read arrows in Okay the video? lang. Awan na sakit na bakrang Ah, you're ko. right, Tadyak you're mo't inayat na jay lalaki. You got a sunset over Jay here. kwarta ti You got a sayangat lang sunrise. Oh, unay you're in Spain? nanang. Look at Mr. Worldwide over here. I got a prime sub from a dude in Spain. That's crazy. Ay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap ka Wouldn't po mind being kay in Spain clinic right now. I don't tata. think I can stream in Spain. I Kat think they beat me up. masikugak mo't kaya. I've seen some videos of people Anya. streaming in Spain. None of it's good. Kasano nga ron tayo No ta? offense to Spain. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na daytoy. Sana gwapo ti ama Don't ti forget to sikog put the ko. red Ay, arrows. Yeah. nagloko kan. O yawan pa'y Oh, tinakaalami there ti she sikog is, a mo. big old book off. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, may sangwam atan yaman ngay bunga na ita nga inaramid mo, anak kao. And there's a one man down the road. Pudno nga di mo talaga, Jack kaya ti panagsikog ko. Nga mawan na ramidak, no di tinangaklon itigasat ko. Ado The tinangag ko temperature is asaw-saw, dagiti tattao nga tinilmon ko amin Also, we dagita. still got a Kaya bit of itibas sunlight ngay left. konti anak ko nagdanagak. Tamangan ko nakno kayong ingas lao na itama na. Yo, Wokes, Ngam wake siyak up. mat ni malaan na. Ngam no pa'y kasta ado tinamiris ka bidot ko gapoy ti For kasto the yan at panaga. restaurant flea Ado markets in Spain? tinagbasula kiti kalabas. I don't know, Di man. I got a kinauyaw ko feeling kan, Spain di doesn't kinamago really ti pride ko. Awan gaya like matalaga, cameras like tinapinta sa pagtungpalam. No dakas It's pretty dagari, unique to live in ikaw Japan ka. and be able to IRL stream like Anakastan, this. tigayem mo, ay sa. But then again, I do know some people that stream in Alaga Spain. gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Bianang! Nanang, asawa ako ni Diana. Makas-asawa ako. What up, Diesel? Asino adayana day ta dyan, oh. Taga sa Gangs palin na all ili here, nanang. Ay katyam amumpay mo't ka na kami, Di mi pa'y nakit-kita day ta, no, biyam asawa, Sige nanang, yawid kun to no bigat di kibalay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngam na,
Jak kayat ti I asi-asi think a Milky babae Shrimp. dyan. You mean Milky Pup? Di kayat ka. Daytay Yeah, nasinaw but- a babae ti asawa. Ta nasinaw ka mag She looks a lot lalaki. better than me. Iso atay maibagay kan A katipil. girl like Milky Pup. Huh? She gets away with. Di ka mga asawa no second hand tumula. Ice cream and Pup Ay are the oray same. They're a aw-awan. lot more inclined to beat up the random ass guy with the camera than the beautiful girl Dakkel mo dyan. with the camera. Katuan Hapay Ah, kumasaan shit, I nga. don't got that privilege. No man. asino ti kayat ko. Kayat damutin. Why does he have a balloon Sapay lang ko animal mga on his ruda. thing? Ang mga numaupay da kanya, numaamuan da ti situasyon ko. Saan? I can't explain my way Awan out of a bibiyang paper da bag, kanya. my friend. No asino ti kayat kong asawaan. I'm Siya ti trouble enough masuro. as it is here. Hapay, isuda Anyway, ti here we mga are, asawa boys. kat Big old siya book man. off. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kaya't da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, I'm tatang, excited. iso We're ni pretty far Diana. away too. No biyak. Going home is gonna Diana, suck. isuda nagiti but dadakkel whatever. ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam ano biyam djanaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, ta ikalay sakon ni Diana. Djanaw. Di kay pala agdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umunaa. No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. Let's dig in. No saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Ay ayatin Fighting nakmal. off no Spaniards. Ala adan samot urnong mo. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. 7-Eleven got them? Panunutan nyo pa'y Naimbag dayta. They're pretty cheap too. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Did they ever sell these like in the 7-Eleven or? Kasla, anda Yes, oh, nakakit man. kita. 1400 yan? Kayo, tata. Jakla malagip nice. no sa dino. Di ka agin na di amo, Diana. How far from home? I'm pretty far, dude. Amaok nga agin kalaan. Milky's the only Ngem dude siya, shooting at your back. What did malagip you do? kalaunay. She's super nice. Amo ka. Ha? Nagamamuan nyo nga'y tinobyak, Were you tatang. not nice? Well, it's probably Damagam kan justified. kwa na, That's Janaw. justified. No maamuan ni We're into it nanang today, mo too. tinapalabas It's nice. I tinubyam. haven't seen her in a long time. Sigurado, adi na kaya't aparakin ka, Janaw. Yeah, I'm kind of curious what you did now. Amok jay She nubyam. barely bans people. Ano, tinagbalin nga asawa na. Kan Is adda off your anak meds na and asked for your jay. streamer and you said So someone ano else? saya at no sinaamon. Amumutan ti kina-strict Oh. ti inam. Oh, Mga man, I asil should have been tatang. talking shit, bro. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. You can still watch her without. Urayon nyo ang makapagkasar kami, sayon to ibaga. Taawan to, ti maramidan na. Ay, sana mabalin, adi na maamuan. talking. The stream says Kauray Tokyo siya got sick kadyak, yesterday. kaya People akas coincidence? kenkwana ti asawa. I mean, Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw. Mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinubyaw. Ahaha. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sakayo ka nagti nagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kenkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yumutan, ti kinasilusan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Aggulo lakit di dayjay. Kan may sa napalabasan dayta. Amo yu ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ka ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya?
Apay kasla maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? With a wet Pampanunutek nga raw jay anak ta. laundry and Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanan abalasang Genubian. Cinderella, yeah. Kasla nagan anakan. Nadlaw mo lakay. Cinderella Ha? dream. Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak na nga ta. Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nan to ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaan di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wain. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siya. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Apay, di yu kayat ayan ni Dayana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Dayana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatek ni Dayana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainak san makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo ngamin ni namnama atatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo ito na ita. Ayos lang na ita, Dayana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papaniti na palabas yo. Nungay maamuan ni nanang mo. Anilat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda Jano kundayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapili mo tan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't nga patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumay bayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita mo ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo ti kunak? Ay basta,
Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man ag bakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mau. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin, adi na kayat ni Diana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditi rason, nanang. Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaparaken ka. Dayta kadilaeng ti imbaga na arason. Wan mo, tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngem apay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. Agdadapay mula dito'y balay. Asino dagiti nga uping aya, kakanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Una nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kadakayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapagsina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sikat imang biag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kunagtumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaskya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangang kay ti trabahom ita dyan tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadun ti langan ko iti trabaho. Alamat dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agid idatakit ding agmalmalong. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrag iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrag. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangom ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti ado ti anak na. Si kakat ti mang biag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang.
Pumulo dak. Pangalak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso, ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awan ng trabaho. Katne, agenroll man ang nagidya apu ko yaw. Apu ko asasawang ba? Saan may nga apu ko nagidya? Saan mo ta nagtaod ka nagidya nga anak na? Ibaga mi di asawa, ta sa pulon na ti amma nagidya anak na. Kadumawat iti suporta kadakwada. Awano nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da kano nakaslasok. Ken saan na kano nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit din, timang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, tadiyo amaw. Amang ano, da kayo timay sa nga ama, nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, yanaw. Kilalaw-law at may. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa, awan kinapudno daytang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Iso amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod na mangted. Ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Daamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita ayaw. Akanayon ti panag-overtime na. Tapno adalang maitid na kanya akwarta. Mabutang namin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat da jay. Kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin na nang tinalawat ti dagana. Ay, kat kaasim at di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakal. Ibagata kadadjanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na di asawa na. Madanaganak nga ro. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ko. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo dyan o. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na. Chicks ni tatang ni Diana. Idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panagtiks na. Impod no ni Diana ti amin kanya. Awan inlimod na. Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakan. Uway, pudnaw. Napalabasan na ita.
Makatawon laeng anagayan ayat kami. Kunyo? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan, Jano. Gunggunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kung ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawan dan. Jano, Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kasta una apong tot ni nanang itinamuan na. ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat, mapantay ti ayanda. VR7MD96. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam, gapoy ti imbagam diyanaw. Apay mat ngamin, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag tatang. Uy, hangam di mo pinanon, o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry, Nanang. Basol ko ti amin. No, jak ko may imbagbag at may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan diyanaw. Tano diyo patkan ti kayat kaw. Siyak lang ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni Nanang. Kakasimot. Wala. Da kamin ti umadayaw. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bye-bye amon na ita. Sa aklunak mait. Nga damat nagbasulak iti inam. Banag apag babawiak. Nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay. Ajak bye-bye ni Nanang mau. Ket sapay la kuma. Taagimbag mutla adagos ni Nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya ak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko anang gapuan ti panakaatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadagiti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho. Kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawan pa lang anak may ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, bigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Bianang